Afe mo amayere mo ho amu twa no e wo social media iso. Afe de se mo ho. Se Twene Jonas na afe de onyira ayebiem. So what I say? Afe de Twene Jonas onyira ayebiem. You guys have to be very ashamed of yourselves. Na Twene Jonas you say hwan? Tie me pa Adwenkyere Lady ni. Wonim nia wo ye no ensunsanso ebeba daache no. You have no idea. So what I say? Very big ensunsanso pa na ebeba oso. But you have no idea. Mini abema hwe obia ne wo entwemanso say bibi nkoyie wo oman a wo free mu a enka ho asem o. Adwenkyere Lady say wutie video yi a ko Adwenkyere page me wo the Adwenkyere show a page wo ho ena me wo Adwenkyere Lady a page wo ho ko Adwenkyere show ho na to bo as scroll down me ade a mani gye ho e research se obi ne meko obi ye mi bibia na matedi ni pakro na dwe be ne say me ye soft, but what I'm doing is researching, investigating. That's what I'm doing. Ti da me pia bonten no ni hu bedwiri no enti wonim bibi ko na koto obo ase na tie efutu sam ne nsam a me de nam eduru ba bia me nua bema eya Ghana enyema bebre ni nyina yenim se enkoyie a ehia se mpanimfo no efixe. But enisi ye di atemdidie. Enisi ye di atemdidie because me sebi enye me de so obi ba be di me esuko no ma we atem de ha. Ene enisi ye me de so obi ba ko di yam papa no mpanimfo ma bobra atem. Enu ko an ya agency. Na ma me kan kire mo amudi Twene Jonas echi ne se atemdidie na mo soma sa boys no ton no fo na mo ma be didi atem no. We don't really care. Hey, nentu ufo sa baba bet na Facebook ha abaye commentator na wo stratem didie o twa kankan tutu ni ahyawo obi kra de bibrem sa na akufo ado girlfriend na se na akufo ado girlfriend ne me dia se na te se me akasa no se bi mabobra o se metimi enya na akufo ado as my boyfriend obi a me wokunu 25 years na se na akufo ado ye me boyfriend ya at least say ne at least me oba bone kra me kotwempra o me kunu achi a I make a good choice and I won't say and some phone na moti social media so na mudi mon pese e beka atem didie na mo baba be die no ye nsuro it doesn't matter, it's like nothing na so wo hwe me Adwenkyere Lady me page ha ade a baba be di matem bia no within 30 minutes me ma share the tua Facebook ka bi obi di matem bia no within 30 minutes we post ebe delete. Now one kasano you will be banned from my page. Mummy sa obi a obedi matem. Na mo hwe mo to mo bo ase comments no mo hwe. So obi a odidi mi atempa ye filthy and personal atemdidi. Ebi wo mu a obi has been deleted and blocked. Hwe ye wo bi no wo ho a ya dwen no emu do. Ti ye yusu didi djuma papa nya nkwase asem. Ni Facebook nsem hunu ntakwa. Twene Jonas esese wo ne wo ton no fo no mo di wachiri nyina mo ba na mo be apologize to the general public, Ghanaian community. Na akufo ado, Kofi ado ma wanwani, achi palago, whoever be a mo target no into this situation mo no. Mon send the apology. Kofi, mini abema Kofi ado ma, mini abema achi palago, me papa na akufo ado. Yeah, very sorry. I think say we made a very big mistake. Mini apologizing and as make us apologizing to them no. Ebema omo hu say sister, Bray were very matured. Ebamo mo who said they won so when you say na when ye be. But rather, in crass someone named Kwasi Akasan. And one found ko baby yaw. Kofi Adoma, or very good platform, and ya wo tone no fui, and a mobile me a man platform abafomo. A cheap palago. Now one knows what to corona must away village no ye videos, and now what America. So achi palago said that no war bo Facebook or bo Ghana for and ye men ko ye chino obedru America han me hu achi palago se sebi obeye bibi akasetia of my penny ne enkrofo mu kra me hu se wo keka filthy words didi mpanimfo natem edru ba bi amofo mani to fom na munsua yen grandmother ne grandfathers no ayatena Facebook ne media no so na mun follow your footsteps na be bo am pa
Nana Akufo-Addo hold or handle country. Mo saa ton no fo ya mugu social media mudi Twene Jonas echi. Mo Twene Jonas o se hwan ne career enko ana mo hwe o. Any YouTube coins mo benyadi. Eno na mo hwe. Ba sa YouTube coins yi wunti na mo se Twene Jonas wayera. So what I say? Enti e da Twene Jonas beba be president de. Eni mbaka se Twene Jonas wawu. Na busuafo nyina awu. Just claiming it. Na Twene Jonas tie sefuto we page che Lady Medema woni. Hwe se enipa wudru baby in life wa raise the country of free son, raise sa country ne flag no higher. Na be benefit one kasa nipa no in some cases. So what I say? Me the bia black Americans I no mo ye adwuma brofo say wo ye me boss, so ye me supervisor, say me na me ye supervisor on you, say wo ye me co-worker whatever, and someone me kafa me kuro ho. Very nice, because one kasa no say be omo stupid. They know say we have good side and bad side of every country, and to try momo who says sebio eniema all that good dear nanso ukro no enye bad na da kofo bi do achifa no co visit mani hu good life. So what I say na no beboa e beti one kasa wanim, because America ha ye way in some areas no eniema nkwala omofo adodo a once na go omho ne nasefo no ye show no ha TV bi no so ne some areas ne some communities bi e dey kire sesa na Africa tie. It is up to you to paint your country good. Na maubuo abawawo. Ti Dawudi Black American and Bruni bi betie si Ghana no. Ka say wow. Me ni kunu years ago ye the Black American ni okunu ye de omakob. And so many of them na akoba de do omko ye touch me. Ne na ni abre a oda so work on Ghana no. Your baby ni okunu. Papa penny pa wone ne yere. Ye do omukodru wie ne ye sie free plane mu no ma me ni gina plane na no say omo obi ama adan a wo say o besi form no asem fra me bia bon o feel say she been welcomed to the country. What I say na ye kodru ye ne ye de ne call live band ye de ne call ha castle hwan ma ni hu ni ama na ma me ka che me plane say comfort. I don't think I want to go back to the United States. Me pesa me de Ghana ye me home, the second home na me tena, because me buy and me feel say my ancestors no they are welcoming me. And then my men no near bria were working towards having her own place in Ghana. Obekwa kwatena ho and now the ho be me second home. And then I also free her way. Ti nkrofo mo kanya ansasem o social media so. Na fe bitu to dwum na beboa. Enti Twene Jonas ye se wo be disgrace wo mpanimfo wo be di di atam de wo be ye bia wo de be disgrace wo mpanimfo ama bia be disgrace wo mpanimfo ama bia ka wan kasa no kai hunu se sa ba mu ye a wono mu wi o se de na wono mu ya ne ne ayekoko ye obegina ho wa wo nim pa se ye Ghana ye wo mema bebro mu ya so odenfo asa ba owi o ti menum wi ma ye no se me e de o ye kra mfa so obi ani so, because sa branch amoso e friend say Saydedon wo se hwan se wo kodru Ghana. So okọ gansa na Akufo-Addo am provide wa ejenya me se enka no kra mo asem pa de ye tibi na wo Twene Jonas se sa brantie we ekodru Ghana airport ana omde ne beto trash can bi mu onuru kuro no mu kra trash can wo airport ho ene ye de ne betum onuru Ghana kuro no enkana kuro mu kuro mpia bonten ye de na to trash can wo Twene Jonas no sa brantie we wa mo akodidi ne kuro mu fo atam ne kuro mu president wa mo akodidi na atam wa mo akọ disrespect sebi o maame empo na drini chrome president so at times use the wisdom enyame de ma. So what I say enti das I say the don we no onu so benya wo no obehu se akwa we wo frafuom enkrofo a woni chrome ho nyina o mo ye fuom fo o mo ni nyansa o ma yese enti bibia me de ye no bia no obi akọ enti me ye me hwe at the end of the day obeye ode be ye wo bia, because wonim say wo so chrome fo ye fuom fo o mo frafuom enti ono de ode ye wo no who cares onim say fuom fo de no bi betimi ade awen obeye wade ya tan satam nanka you wish say ko ma pani bi beti de obi de ye wo America ana kro bi ode wo be koso visit bi obakwa ko jawe si wa ko di wa ya de nanka wo mpanimfo bi asori agina ma ba na ye wo an wo penti wo ho ene ukrom ho bad and black say wo frafuom enti no obi afrafuom de ono de bibi ye wa, who cares? Think about that pa.
na se sa ba mu wa Saydedon wo se hwan se sa brantie we se wo firi Ghana kapatapa na me ankasa me so ne sade na koma na manage na ye ne garden boy patapa na nka de ne be ne garden boy America ha boys ya wo mu nim WhatsApp wo mu boy nyum mo ye no se kwa se mo didi mu wase ma wo die no fa so bi eni so nyansa bi eni odin sanfum na won so support no because so frafum tu frafum na aba ti won so knowledge no nya bi obi ensi wo kwan sa sem bi wo ho enko yie wo Ghana me wo komi page wo se da me kan earlier wadwinche page ho a ensem bebre na ha dwen wo ma Ghana mu a e wo se address me mpanifo ni hu no mo te no mo ye hu bibi enti eno de yes maybe wo kra once a while me nya video ni bi hwam kasa akoe wa kasam especially na wo Ghana no na me tete ni kra wo ba US kwa na wo think say boy we wo no na wo Ghana bi na asa na chire me be click na hu so oh am say one na wo Ghana na me tete o pa ba wo boy US no na ma e confuse say ye wo ankasa na bini abema is great so be kania how anania wo fo say nkoyi wo men obi ensi wo kwan but the insult aspect of it minia ye papa kwa me despite fe bra wa bo ne ba wo so abet na America ha e distance ni ya wudi bi enti wunim bibi se nyame aye wadom na waba bobra pa na kai hunu se sankrofo na matagi o mo se me do she Kofi Adumasa me do she daddy papa ni se is afraid daddy Fred o se hwan ansa me do she hwan ansa me do she hwan ansa no hwe sankwa asem na mudi no sankrofo na wo mo jeje wo so no se obi ye notorious criminal a obetimi abetena se atwa ntrafa no yonko oba ho untruthful and now untruthfully ama ye di onua ba no agina bonten publicly e disrespect no na wo wi a wasan be pa achewa say nipa no suro no so obetena se na so wotimi be back o e ma wo twa ntro kase sei se wa yira e wa bra onyira ya wunim e china bi sara na sa notorious criminal no ne ho kire na obetimi akogi sika kase efri obi otan wo bi ho no wa me abeku ne yekun wi a wakotagi daddy Fred wakotagi Kofi Adoma wakotagi Chipalago wakotagi na Akufo Addo wakotagi ye friend se Hopsin Adoye wakotagi ye friend sen Ernest Usu Bempa eso wo mu na ekun enso no ono a so no obetena social media so no usu no we chinchim na na ase enso no ono ankasa na ekun wo suro nipa o na social media iso YouTube kwansinti wonyirae wanya accomplices amomo aboa se wayira enti emre bi bedru wunguye wo mo ankasa be kidnapo akokun na wo mo de abehye saa mrantie yi ne nkrofo ewodin yi a mabobo wo mo din nyina ese omo na ekun kakra e paale ti dwen hu na ma wani na ho na kai hunu se saa brantie ye frɛ ne sense so Saydedon wo se hwan se won disrespecting the country mu nipa celebrity se woni krom o bi obia woni krom bi anwie ya woni right so obeba be dwa ba nu wi abeye no ho somehow na wo wi na wono makata woni a we say no irade na wo kra no chese mi hu obi a chese wo kra no position e do beto hwe Ghana ye wo shatawale ye wo sa akode ye ya wo your friend is saying it's so many of them some pa ehuni there were so many great musicians and rappers. Who are you? Oh baba threaten and Akufo Addo say yeah mama you want hand then hey Saydedon fuck off nako ukuro mu ho baby kura wo free kuro na omubobodi no ko ho nako hwehwe o mampani a wo ho o mayor ho o senator ho whoever nako disrespect wo what na wo to na si Ghana airport o dem ho airport terminal ho baby eyi bags no e no be trash can bi adompo na nyame ya wadom na utimi enter Accra ye do ama patapa na wo de why house boy ensamfo be no ensamfo pa be no enti me ka kire onipa wunya every 30 years ho kono a na wadwen mu ada ho so obetena social media so a e wo se wo ye very smart
na wo hu ne eko na wotimi advise the youth na wotimi kan nsɛm a ɛde ɛmmoa bɛba obi ankasa na Akufo Addo 100% ye kan sen right anase bibia wo ye bia is on point wo ye nipa yem papa Mahama bae the same thing ono so ye nipa yem president o ma betwam nyina ye nipa bakai emre esesa what you say enti emre bi bedru na bia na wadru mpempenso bi na fe de wadwi mu ada ho ba se de wagu hu fi wo social media so no na ye too late ama America ha ye we so we citizen a yetimi frɛw se bra dual duty na sa wo ba instructions se da sa dual duty no wontimi discuss enipa kro no a mo a ya select mo no mo bekwa koka ne ho asem wontimi no wukunkura discuss ye be hwe wo background hu se wo ye hwan ene ye be mo abejaji wo bi no there are so many rules and regulations I do be go through asan wotimi abe fulfill the dual duty Sarah and the social media yi so emra bebre da ho kona ko read bi na hu nsɛm a ɛyɛ appropriate sɛ wo bɛka wo bedi akyire nsɛm a ɛnyɛ appropriate sɛ wo bɛka na wo bedi akyire so what you say ɛno ɛbɛboa pa na Ghana youth ememua ne mayo a mo ban mo ma menka sɛm nkyerɛ mo sɛ na Kwame Nkrumah ye president ne woni so a sɛ na yɛn papa Jerry John Rawlings ye president for years nenne yɛn papa John Mahama ne yɛn papa Akufo Addo ɛna aba no wo mo pensue no ye to aba ɛne ye select obi dia ɛne emre sesa se first ne ye communication center koye call na wo kasa wo boot no nyina na ono ote abonten na oba na anasa be ma na ote boot ye kan se reception ho no otie wo dia ɛne enne ma change wa wo kra yourself no so what you say se first na ye wo trotro nko ana na eni trotro nko na ye wo taxi Uber abeka ho so ho asem no se first na so obi betimi ate wo nka na je se wa ye cassette akasa maame mabedwa brochiro na say yen ye tete no e ba brochiro time na ye cassette come ye maame no time no na se ne ye maame no ne papa no enua no timi hu ye social media so ye kasa anytime we want there time is changing so what you say se mre bi edru ene ukura cell phone a wutimi no nua bi e FaceTime a ene ma e change se mre bi edru ene wutimi ye money transfer wo phone so wutimi regulate your friend sen o bank account ni nyama bibre o phone so a ene ma e change enti kai so American president your friend sen President Obama one of the 44th president in America. Have you thought about that? One of the 44th though Nenso only the one and only black man. Enti nipa mako 39 39 bukra you can say 43 ebai ansana ono woba so what I say why na dwen yes black bi kra betimi abe president e America ha but only the 44th president ye nim se bi bebe mu enti saa na china bi wa wo so frɛ kra bi ase no wa wo so yo hiani bi ba no wa wo so wanko school no akire no wa wo se ne ma nyina ye bi si basa no wo so betimi abe president ni bi so what you say enti mesra mo Ghana youth ni say sa credit na mo kototo na mo de abetena social media so na mo de twa nkrofo ano no ye no ma ye enim say ye commentators ye videos so social media ye so dey we don't give a fuck about comments o me say me page bia ye me comfortantry Adwenkyere Lady na me watchire no you guys have no idea me hu why ye friend is saying Wi-Fi a wo de enemy chat baby a wo bezi nyina hey I'm very, very clever. Ain't you know? Me ye research. And also boa me. And ma me more ideas. Ain't me who comment to me page head di matem say kinwa. Within 30 minutes, per count of for na fabra na be so we did the attempt na ho. E ho na sa account na be di matem no. As I say, I will bet me asan dey be di matem. Umi say obi anwe. Obi a we be di matem was my first video no bia no. That person has been deleted and blocked. That's me. Me taking nonsense. If free are you raising me, no nonsense. So what I said, mama yen respect and penny for no. Na yen the right thing. Na mne bi bedru bi ana won so afedi otimi se na memo ye me kura meet me akodi president bi. Ya be hwe background, no education, no nothing bibia basa. Se yen papa Obama senko ba ye no. Se no wonye up on point black man ka ofo se nkombe accept no eno kra bro bre
ti bi nua emre bi bedru na so mra so e wo Ghana ho enti sa credit na nkwala na moba mo to a mo de ye phone call mo de twa nkrofo no sending messages type o Facebook no fa sa sika no fa ko pe college bi ko fa ko pe medicine bi sua fa ko pe engineering some kind of training bi na fa ko na dachi bi obedru abrochire ha ebeboa abroad ha America ha de minim especially me Georgia ha metie America ha state bia won mra ti bia na me ka sem bia na apply for all the states but minim say Georgia ha obedru ha eye America Georgia Atlanta na nkrofo friend but Georgia ha no so ukra certificate bia no a e wo say wo san akọ classes kakra enya America ha certificate e de attach. It is a wako engineering school or Ghana, wako carpentry school or Ghana, mason, whatever. We a lawyer, we a teacher, we a doctor, we a police officer, firefighter, whatever it is. Ubeti me dia binye adwuma wa. Ti se sika na mo se no de to credit de type ADD go fiadoma daddy Fred we se hwan ene ye frɛ ba ko no se chi palago na akufo ado hopsin ado ye hwan ni nyina ye bullshit. Some crofo nyina no omo ye obi a omo ye public figures. They don't give a fuck about matem didi amubedidi omo. They don't. They may not even hear it. But more sell more credit, more sell more time, more waste more energy. More sheni papa na more follow no social media, na more learn sense and knowledge. Na more sell more credit. Yes, Twene Jonas more follow no pa because nensem no okan ebi wo ho a eye ebeboa amaye nyina create awareness e de amaye. Na ye hu so we kura bia se but the attempt aspect of it no e bullshit more sell more credit. Say Canada bia do kwakoto credit e go phone so abe type abedi di atem no. Wo betimi dia kotua school bika na wakosua medicine engineering whatever it is na dachi bia benefito na se ko basa na akufo adu ni hobiem president Mahama ni hobiem president whoever bia wabako bia na omo didi akire bebe nyina ni hobiem e bia na duru so se nese papa Obama or a black man or the 44th president of America who I love dearly and you want so betimi abeyi but obrofo education eniyama bebre betimi adunya enti typing insulting ashawo tutu ni galamse ni girlfriend wo dem timi se MPP for no omo nyina di wahia so omo di mi o so omo ni mi o metwe ya otwe 25 years of marriage with a whole bunch of children na say yes MPP for me nyina di mehia and so what I don't give a fuck and this messages na ma besia timi send me wo me inbox mu whatever. Can't you see? I don't even see them. Messages no me sumpo. Me wo obi a o manage me page mama yo. Obi wo ho a ono na kohwehwe saa mo san fun na mudi ni nyina me ni adaje. What I say once a while me adaje ba to na come baby 1212 bi. I don't give a damn. Enti mo say mo credit na mo insult to obi a wo social media isu bia, but at the end of the day Mon learn sense, mon follow the right pages, the right people, the right public figures. Or mo kanya sansam. Men kase be follow obi a woye NDC nko and obi oye MPP nko ye nyina ye nipa ye nyina ye Ghana for. Obi entimi ko support MPP, obi entimi ko support NDC. But at the end of the day, obi a obeka wisdom na watie nyansa. My first video na me ye na. Unfortunately, my trade but nkrofo a omo be ma me encouragements omo ka asempa omo na me show papa bi was say this lady is very intelligent we ene ma ehia omo Ghana ensem bi sa na me de hye me ho nkran nyansam fun ashawo really oba be ma di no wie na wo be sole akwa na etua ne ka ono na efre na ashawo me nya ashawo edu ka se me ashawo a do I even care because you don't even know me. You don't know nothing about me. Enti se me am yonku ma besia ya omo no ahoye enti omo pe ma ye me ba begina we so send me messages. I don't give a fuck. Me mama enti se wo credit se wo bundle se whatever you want to spoil it. Na fa send me messages. Hey, many abra me tie adwuma. Ene Saturday hwe anadwo na me ye video. E wo se me nya daage cleaning me fie ye me nuane ye bibia me ni me kunu ne me ma ye behia na me de hye fridge mu bibia me hia me kodi me dwa ne me ni ho me hweto me ma school uniform to me de eto me kunu de ye de be kokọ adwuma me ye me mama ayu ati
ma wo so what I say me taking care of my house me ni adaje for nkwasiasam ma bet na social media so be read unnecessary comments ma katsere ma be me ba mu apani na organ so obi obedi di matem bia delete and block say Facebook for na anya he will delete and block. I don't have time for nonsense. What I say didi matam o credit na was spoiling but mesa ba asan be kama dwen asan akero because me hu ne say ye wo emabi o manyini a omo na esie so omo wodi bia but adwen no aka omo kakra enti ye emabi na sebi ye gi ehu di say sebi ye betimi ama afutu a nyansa kakra wo mu no e wo say sorry because ye youth no atemdidi na e too much insults enti mo betimi adidi obi a tem all you want wo betimi afrefre public figures folding all you want ede Twene Jonas now who is Twene Jonas anyway obi baby say o me video bi ase what I say ede o mo ahye ne nsa but Twene Jonas wo mo di wachi na wo mo na wo mienu nyina wo mo na wo no mo nyina mo gang up na mo be claim ensem bone na mo beka na mo beka ensem a eye untruthfully ede atoto sa public figures ene ye own president so no kai hu ni se sa ankrofo wo mo na kine be wo ho kire wo na ne ma nkoyi a wo mo beko na wo makwaje obi otan obi ho $100,000 $200,000 $500,000 whatever dollars no ma biku because wo mo no mo nim baby a wote me tie minim baby a wote minim the one na mengo minim wo girlfriend I don't know shit about you all I know is Twene Jonas a wote Facebook or turn all over the place. But omo na omo say omo sister no omo papa no omo wofa no omo uncle no omo ba no omo adamfo no they love you dearly no omo na wo be find comfort in them na waka de woko ni awoye ni awoba ni awudi de akere omo don't forget omo anon be betray one day omo no obi otan opa be gange up no omo akwaji sika no omo di no omo ameni pakro no ekwan ya kire no de wo nyina na de owo no de abeyo omo wi ano ma bet na Facebook mi ti shukra we Twene Jonas yo na na kufu ado kofi ado mai daddy Friday why be mkra de kan option ado why be ene so usu be mpei wo mu na ekuno abusuafo yi montage o mama mi o no ono ankasa wa ba bobo sa public figures nyina din ya begu o mu fin enso no ono a devil notorious criminal no ono ankasa ena ekum ono ankasa na am ya kidnap ono ankasa so when me say the nipa hu a ho Twene Jonas you are a nice handsome young man. I don't hate you. I don't hate you one bit. To be honest with you, Mimuno, I wish Senka I know you personally. Nanka ma manage you. Me Senka me ma manage you. Because said there what here, say me manage you will be greater. You will be greater. The oyen is nonsense. Me nka se ko join NDC, me nka se ko join MPP. Me nka se ko join CPP, anybody. Be Twene Jonas, but we hear somebody with knowledge, wisdom, and smartness to manage you. Nanobabwa, you don't want to mess around with your president and impenefu woman because a sembi to wa manonea. To say some koto my way you were Libya and Lebanon and Asifuya, ko Adwenkyere show hon. Scroll down. To was read it video title. Na hwe wo be hu video be se 5 ye kasa fa Lebanon Kuwait in those areas no tie bi na se basa nyame fa sa ma kine bi bibi akoto wo baby seriously this asem we die mame nsun frɛ kana Japan mame nsun frɛ hopsi adoye mame nsun frɛ na akufo ado mame nsun frɛ ye papa John Mahama mame nsun frɛ ye papa ba kon de sende why samenti na asen Ibrahim Mahama mami sun frɛ yɛn papa despite ɛhɔ na be hu se ndoko sɛ yɛ gye wo mu nyina hwɛ wo wo matedi ka hu ni so wo mu nyina hwɛ wo mu nyina hwɛ wo matedi sada no
Saa be mu ya wo so wo de Saydedon wo se ho a waye ne ho se de wabo nsan ya me de be ma patapa ama ne de na ye ne house boy e twa ne eyi waye ne garden boy wo de wo be ko ni kurum wo de wo be ko baabi wo mu ko duru ho no mu twitwa spare pass ne akidnap po ne ekoyo bibi wo ha sata na be sa me hia me mampani me hia will be serious na e too late enti Twene Jonas ye Adwenkyere Lady me futu a me de be ma woni fa na fa tu ko to dwom na ka kire to no fo no omudi wachiri nyina ne se eye enkrofo o mabobo omudi ndi o ma basa asem we mu nyina no o mu no they don't have time na o mu no a omudi wachi na o mu ko so sa nkwase asem no with you no o mu no enemy but you don't know o mu eneye o mu ye wo enemy but you don't know o ye o mu enemy. But you don't know. But almost said that I claim no more pick point some people will be. Na sem bi ba and Crawford ya kwasha wo so no more need one no. Wisdom. Take it. Febi tu go to dwom na apply. Na wonwom na wo so wo bon. Se wo so wo be bon nwom a hwe so bon bo pa. E mane ko luku se wo one career pe a wo handle one career pe. One career pe na wo handle no. Wo di betwitwa ntora to Crawford so. Na obi ono wo hold the whole nation wo sole a na wudi natam wo career ba ko pe na wo pe likes followers any views any YouTube coins nti wo so waira ene na che so obi ono ye president de ene nko so ka so wa fly ana wo oni na busu nyina misramo samusumu ye mpanimfo na mu wo positions na mu gimu hudi na mu num nyansa na mu betena buchira na me hu heaven ayete a obi timi free nwirem efuom ebe kidnap obi wo heaven hu bi kurada enti se wo so free heaven se wo so wo heaven na ba bia wo free efuom a ene adwin hu se president ne nkrofo abobo omudi nyina no omu free efuom ho ti se ne omu ni adwin bia so ombetimi abe kidnap o amana ye ana meboa